Apsa ka Ballon d'Or ke bah nreu bat kum juru ka Super Ballon d'Or ya Ronaldo. Pada unla ban kur ya kini ki trofi mentau snem arajar po nreu. Kum balate pa ka khusnam Ballon d'Or ka dega khusnam simet ke bah hedu ka football. Kabalasam sisin haka snem da ka France football. Bat orang nyelekai bala kur buntam ya kena khusnam Ballon d'Or udayu Messi. Ubalakur hadu prateli ki Ballon d'Or. Bat bud baarpat Ronaldo balakur santeli ki Ballon d'Or. Ki pej menta lahato Ronaldo ladon sapwis nem karta menta undang don neem ya ka jingkerman ban kore kene khusnam Ballon d'Or mentau snem arajar punreu. Lada ka Al Nassr kan job satang haki laisen nyelekai kan kur arteli ki trofi menta kayom. Kata kawai kan deh ke final ke Asian Champion League 2. Bat lada Arsenal lekai lenter ke Saudi Pro League Al Nassr kan job. Kumta kan sedai ke ladu ke Saudi Pro League. Kumta hangnil up lupa arteli ki trofi ya ke Al Nassr ya Ronaldo menta kayom. Bat lada jaba ke Portugal kan job ya ke World Cup arajar punreu. Kum taru ke jingkerman ke deba Ronaldo unyokur wati ke Ballon d'Or mentau snem arajar punreu. Henry om tang kata lada Ronaldo unpoi se katong ke sia jarkol. Kebau dang duna mentah setang lai pokol ban poi se katong ke sia jarkol kebau la yom tak kendai spa anjip pokol. Ula ban yokur sendon om tang ya ke Ballon d'Or Henry unkur sendon ya ke Super Ballon d'Or. Usnem arajar punreu udairu usnem ba Ronaldo unsami imbalan kadu ndakam taka Portugal haka World Cup. Kum tala daga Portugal kan dei ka ladu haka ka World Cup arajar punreu kan deiru ke jingkemen ke bakrautam na kementa jong Ronaldo. Ka final Asian Champion League 2 kan dei ka khatnreu tarik mentau benai me haka por kadwe pawa menmit. Kata Al Nassr kan se kun Persya hingga Kamba Osaka. Ka klub na Japan. Kumta kan ikan dei kalenti ya ka Al Nassr ban kur trofi haka Asian Champion League 2. Bat haba pai pat sek jinika ya ka Saudi Pro League Al Nassr kan se kun Persya ya ka Al Qadisiyah haka lai tarik mentau benai me haka por kadwe steng menmit. Nang ta khat ar tarik kan se kun Persya ya Al Hilal haka por kadwe steng. Bat new tarik Persya ya Al Shabab ar thue tarik Persya ya Damak. Kumta na kini kisausin nyelekai ki badangsa ladak Al Nassr kan job satang arsin kladeno ka champion haka Saudi Pro League kepala tam mentah prapon ya ka Al Hilal. Hato pidon jingkermen em ya ka Portugal ban kur ya ka nam ladu haka World Cup arajar punreu. Henry kepala kermen ya Ronaldo mentah ka dei art league trofi. Barkatong cia jarkol klan nangjan. Kumta hak ayom milekai usnem arajar punyo kebakam sengotunat susu kadai. Pangin sayu iru ya Ronaldo ban mi badan lang ringkat pada kun jengu haka klub Al Nassr. Kumta Ronaldo la ang nudru laslem pan yo elekai lang haka juga tim pada kun jengu kata Ronaldo jar. Kublai sibun.